بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo hatiranan, amuin matagi, di pagsumuhon sumawd sin pangadjian, day nga kalam si mahasut si mahatinggi, iwan day nga hadis, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, yari na isab kami haruman ini, humatud maun pahadarat sing kamu, unu-unu na sadya, in binaybayan kaya bubutangan, abutan sin pagpamahalaya kini, ganapan na mo na isab, yung pangadjian sin limabay, aming pangadjian bunga sin iman, antara sin naghindu iban sin hinduan, atawa antara sin guru iban sin murid, nagbunga roon kanila in pag-iman, sa lingkat-lingkat, hadarat sin Tuhan, dahil di dunya ini, sambil na sadya, umalup sila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lingkat-lingkat, sin manusia, na naikod di nga dunya, nagdara, sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, masikitan niyo pangadjian, amin hindu sing guru hamurid, biyaug bukan sin murid, in hindu kanya sing guru niya, papatagahanin nafsu, hipapaistapin syahwat, di sila papagibadatun hanapsu nila, di sila papagtag-ipunan na syahwat nila, sakawa tunggal sadya pamahasut si mahatinggi, impagtag-ipunan, sin tiap-tiap,
ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, usog na ka, babae na ka. Mga anak apo na mo, in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman. Imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang natuiyagad, di kita niyo marugtol sing kangian, hangkan kita niyo marugtol sing kangian, patangkisun kato taniyo sin Allah ta'ala. Hangkan patangkisun kato kaniyo sin Allah ta'ala, kakasiniya yung mga bariban. Iba ni mga bariman sa room sa adlaw, tiyatangkisan nila. In papatangkisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman si mahatut si mahatinggi. Walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Amin mga sila. Piyang himuting nila. Indayng hatuhan nila. Kazzabu wa kafaru. Kafaru wa kazzabu. Salta. Nagkupur pa sila. Hasara si mahasut si mahatinggi. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papahaliun kita niyo. May taiyad to mga tuhan. Ulaika ashabun nar. In sila yan, tao sinapinal ka jahannam, yari pahababaw singgun. May ta sila na hinang tao sinapinal ka jahannam. Ang pinapinal ka jahannam, wabi sal masir. Bukun marayaw paghulaan. Bukun masanyang paghulaan. Sa ngi paghulaan kaya hatihan sintaw katan yari hababaw singkumin. Naringa sabiad to, mga anak apo na mo hatiranan. Magsadya kita niyo, sinlutuon ta niyo. Magsadya kita niyo, sindahon ta niyo. Manaikod deng hadunya ini. Harap pahula kakal. Harap pahula original. Amin piyagtakamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lingkat-lingkat. Puspusun na si manusia. Iningat nila himinang si malingkat di dunya. Limitan sila sin Allah ta'ala. Malingkat kaya ingatan nila. Malingkat sadya hipaglagi sin tao pa tao. Ada punim malingkat. Amin malingkat sing dengakatan malingkat. Puunan singkatan malingkat. Amo na yung piyagtaramas sin Allah ta'ala ha mga ipon niya. Wala nagtaat hanapso. Wala nagtaat hasahuan. Apabilay mano siya. Wala na siya nagtaat hasahwat niya. Nagtaat na siya patuhan niya. Salta wala niya na piyagtaatan in napso niya. Nagibadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na nimbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Khulukin. Nagdara simpangaddatan. Makarimul akhlaq. Nagdara sim sa mulya-mulya pangaddatan. Uning pangaddatan mulya rin doon kanila. Al-haya'u. Amunayin tao, takakasipog. Hangkan nila wala piyagtaatan in napso nila. Iwan sin sahwat nila, takakasipog sila pa Allah ta'ala. Bayang sipugon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga anak po. Na, lilingon na ito yung manusia yari hababaw singgumi.
Taga-kasipog sila patao. Taga-kasipog pa sila pabaran nila. Taga-kasipog pa baha sila patuhan nila. Kita niyo na mga tuan, magjawab sim pangasugyan to. Al-haya'u. Impamong sim mga sila tao Makkah. May tadaron pagsabutun tayo tao Makkah. Sabab sila imuna nakaingat sim pag-agama. Hajaman sinjunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Kaya sabihan, daran tanyo pagsabutun. Impamung nila, pamung sin tao Makkah. Ibang pamung sin mga sila tao Madina. Muhajirin iwan sin Ansar. In sila yan, naun nakulalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Radiyallahu anhum wa radu'an. Makuyag sila. Umalup pakabayaan sin Tuhan. Bukod sila makuyag, umalup pakabayaan nila, biya simmasya na to ini. Misandani kasipug kaniya. Bang mayan karulan niya yung kabayaan niya. Laong simbata biyaun buahid. Taniyo mga tuan. Ada po ni mga sila ini. Impamong nila pabaran nila, aun kabayaan nila, aun kanapsuhan nila. Sarawa hakutika. Aun kabayaan sin Allah Ta'ala, harap nila na pakabayaan sin Allah Ta'ala, tiyay kuran nila na ing kabayaan nila. Nauning kabayaan sin Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pagtaat kamu patuhan niyo, amin nag-anughara kanyo sing kakukunahan niyo. Ayaw sadya kamu magtaat panapso niyo, ibang pasahwat niyo, sabab sipukun kamu sinduayan. Makasusa. Di na makaingat yung manusia masatan niyo, ini si makasipu. Kahari na lang niya, misan ako'y anong kapal mukha, bang mana ko rin matawdsin. Bang mana ko rin matawdagulalan, sarin na. Di saan to aning kapag sarin ha? Nagsari na kauyan niya rin hadun niya. Dumagpak kaw palawang kubul. Na makapagsari na pakita niyo rin talawang kubul, ando isa. Di na. Piagtaatan nila yung kabayaan sin Tuhan, inggulalan kanila, radiyallahu anhum wa radu'an. Aun kabayaan nila, sa iagad nila ng kabayaan sin Tuhan. Maita iagad nila yung kabayaan sin Tuhan, wala nila na iagad yung kabayaan nila. Yuridullahu bikumul yusra. Sababing kabayaan sin Allah Ta'ala kato, kaluhay, masanyang. Nawang na to agaruning kabayaan na to, way kasanyang, kahalubiluhan, kasusahan, kasipugan, kabiyasan, waliyadu billah. Mul ka ibang bala. Biya na sindi matu hamasa tani ni pakuliling tani ini. In alamat niya ini, mataudurung hinang tani. Mataud hinang tani wala kimugdan. In alamat, hangkan im musiba, hangkan im bala ti mauda masa na ini. Pagkurik, siya di mabaya kurikum. Pagkari mawaya kurikun, misanin rung kurik da. Ayaw pari kuriking kurik da, misanin rung kurik. Nagtaat nafsu, nagtaat sahwat. Na,
Adapun yung mga sila, muhajirin iwan sinansar. Tiyay kuran nila na wala nila na piyagtaatanin napsu nila, wala nila na piyagtaatanin sahwat nila, sabab tiyanto nila makasipugad to, harap nila, piyagtaatan nila, iagad nila, ingkabayaan sin Allah Ta'ala, sabab palman sin Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Di kabayaan sin Tuhanin makabinsana kanin. In kumangi kamu. Nabang kamu kimangi, nagtaat kamu hanap suniw, nagtaat kamu hasahwat niyo. In nagtaat hanap siya, nagtaat hasahwat, naglali rin di hababausing kumi. Di makapaglali mga tuan. Sabab hinusdos kau sing kaiwanan. Utungon kau sing kaiwanan. Ada punin mga tao. Nagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagibadat pa Allah Ta'ala, tao marayaw, hitud siya, sambil tao mangi hitud na siya pataas. Bukun siya utong. Nayari tuhan yung pamung nila. Al-haya'u min afdalil akhlaq. In kasipug, daing hamanga sarayaw-rayaw pangadatan. Nainlawan niya, inway sipung. Daing ha mga sangingi. Way sipug pabaran, way sipug papagkahi, way sipug pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taga kasipug pa yung kuting. Yung kuting pagkita niya yung unang kitab si Manu siya, di niya ikan. Yung Manu siya bihaw. Turan yung mga tuan. Na, impamung nila. Intaw wala nagtaat panapso. Intaw wala nagtaat pasyahwat niya. Nagtaat siya patuhan niya, iwan panabi niya. In alamat tatauyan, al-haya'u, takakasipo. Bang sadyay mano siya ama sa nato ini, takakasipog patuhan, takakasipog pabaran, takakasipog papagkahi. Yusurun. Maluhay ang pakaradyaan na ito. Sabab bukon kita niyo piyakarisin Tuhan parumi ini. Aun kasigpitan di. Way. Sa dahanan kita niyo kasigpitan, wala taniyo iyaka din ni. Manual sing kabuhi taniyo. Atulan sing kabuhi taniyo. Na, unin agin nila, al-haya'u min afdalil akhlaq wa a'zamiha sarayaw-rayaw pangaddatan iwan sa mulya-mulya wa aksariha nafa'a iwan sa taud-taud kamumpaatan dunya iwan akhirat. Kita yan tayo mangud na mo. Dung-dung itod mga anak apo. Dungdungan na to yung kahalan na to hamasa na to ini. Nagsipog-sipog ina. Ampay mano siya, di siya manjari manipog papagkahin niya. Di niya rin sa manjari sipog unimbaran niya. Nahisyo yung maninipog, iblis. Unin pa mong iblis. Baita din ka na Abi Bakr. An Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن إبليس لعنة الله عليه namungin iblis tagmumulka ang sin Allah Ta'ala. Ahlaktuhum bil maasi. Sipugun ko sila yan. Hinaun ko sila yan. Kangiun ko sila yan. Hindi nagbisarabihan, iblis.
unin pa kayon ko kanila, hipanipog kanila, hipagkangi kanila, bil maasi, papaghinangon ko sila singkatan maksiat. Iblis, di ta kamo yan hundungan. Sahingga masipog kamo. Kabueron na hinang iblis duweng deng sin mang destroy. Mang lara. Na. Sa kawatuan. Im mga muklisin. Im mga sabirin. Im mga muttaqin. Im mga muhsinin. Im mga sila taumarayaw. Im mga sila nagsasabar. Im mga sila mabugbog. Im mga sila nag-ihlas. Makabaw sila. Inagi siniblis, nakabaws. Sipog ko sila, simpagmaksiat nakabaws. Aun nakatawad. Faahlakuni bil istighfari bit tawbah. Nakabaws sila isab. Impamaws nila, nakapamung sila astaghfirullahal azim. Nakapila, nakamataud, anli. Hingkay ingatan na to, dahiyaw anli, silpon. In anli rin atuan din ato pagatihon. Tanyo mga tuan. Nakabaws, nakapamung sila astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Nakapila, nakamataw. Iban nakasanggup pa Tuhan, simanggup pa Tuhan. Bukon piya sanggupin Tuhan. Sila in simanggup pa Allah Ta'ala, o Tuhan na mo, di na kami mag-isab-isab. Turayan Tuhan. Nakabaw sarua. Bariman. Imbukon bariman, way nakabaw sambil paruman iniway. Naluluko ligad. Nasisipog. Kimakangi, naluluwi. Sa di niya matay di niya ma-admit, nasipog siya, naluwi siya. Bati karun, inagini, hang kanini timaw din sin ko ini, hang kanini ako nagdayabay ini, sabab sin ingat ko. Kaya lupahan niya, isun nagpapanjarikan niya, iwan sin ingat niya. Mag-ariad na, imasa na to ini. Tani yung mga tuwan. Palamma ra'aytu zalika, napagkalong nga nakabaw sila bayad tindagbos. Nakakabtang sila astagfirullah. Nakapagtawbat sila simpagtawad. Tawbatan nasuha. Aun na isabi strategy ni Abu. Pagkakimangi in number 1, aun number 2. Naunin number 2 yan. Ahlaktuhum bil hawa'i wa syahwat. Pakayun ko kanila, innapsu nila yan, against kanila, in syahwat kanila, mag-destroy kanila. Natunggang king manusia. Nabi ha, simbawis kaya butangan, tubli. Kaya butangan, dakan madtumariri na makakita. Turan niyo mga tuwan. Na, sipugun ko sila magbalik, kinipanipog ko kanila, napso nila, iwan syahwat nila. Sambil mamung na sila pabaran nila, pahum yahsabuna annahum muhtadun. Kami nilaw ni mga taumarayaw.
Way saan pagbidaan na to. Kami ni tao marayaw. Na. Intimbangan na to ay mamay kau tao marayaw sabay kau runay ni. Bangkaw na may tao marayaw bukon doon. Napsu mo iban syahwat mo ingad. Napahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Impamistahan nila sila intao ganarul, sila intao barkanan. Turayan mga anak po. Biya na simbeta sin Allah Ta'ala ayat. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Intaw yaun inway pasin niya, inway paalta niya marayaw siya tao. Bay nga si siya, magsumad siya. Nakabakman siya alta. Taka nagmanja na. Nagdaruha ka na. Nagtakabo na. Inwayron pa alta niya, way nang niya mangi. Naimba siya natubihaw nini, way alta nagmamangi, matawd alta nagmamangi. Illa man rahima rabbu. Unisab katan. Aw napi nagayak man. Turayan tuan. Sa majority. Na way siya ni hundong dahil sina magsipog do madlaw. Way unta o makakausipog na yung pagkahiniya, in kampung niya, intay mangud niya, intaw halawang simbay niya. Sa hisiw yan mga tuan, hisaytan. Na, biya din yung kagin niya manipog. Impamistahan nila, sila na intaw marayaw. Impamung nila muhtadun, kami nintaw miya hagayid sintuhan. Kami ni miya makadahidayat. Malaingkan palay, astagfirun. Sindi misan maglapal, astagfirullahalazim. Astaghanan ini paglapal. May ba kita ini nabiyak na ini? Astaghanat. Inastagfirullah, kaya ito nila pabahasa nila, astaghanan. Turan niyo mga tuan. Na, unang maksud sinjunjungan taniwalay salatu wassalam biya ita ini. Yakhafu ala ummati min irtikabil hawa wasyahwat. Piyagbubuka-buka niya, jumatuha ummat niya, hamawa na siya, di na magtaat patuhan niya iwan parasul nila, yung pagtaatan nila, napso nila, iwan sinsyahwat nila. Bad news, bukon good news. In good news, ay ririkatan. In bad, day nga tao. Na, amo yadto mga tuwan, imbiyay ta katutan. Napag-ubos. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay ta nintaw Makkah. Betan nin tau Madina, imbay ta tau Makkah iban tau Madina, agad kita nin. Al-haya'u inkasipug nizamul iman. Atulan sin pag-iman. Imano siya bang sipugun? Nagdara siya sinatulan sin pag-iman. Maita. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Al-haya'u wal-imanu kurana'u jami'a. Fa'ija rupi'a ahaduma rupi'a al-akhar. In kasipug. Iwan sin pag-iman nabubutok. Bakay. Bakay laga, butok. Apabila maigin ang buok, maka din ang bukmig.
Apabila kumangi nambuk, maka dinambuk kumangi. Dahil nga sabihan, impiang hindu ni hamak kapanagdaan, hangpu tagtutahon, makarimul akhlak. Ang pinaddat aun, sa giyanapan sadya, makarimul akhlak. Addat hindu sintuhan, halong sing Quran. Katahan mano siya on addat, sa ginis-ginisan nin addat, sa kawa aun pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang hindu dengan Tuhan niya. Dakan kaniya sin Allah Ta'ala. Nah, apabila maigin atulan pag-iman, wala naroon na tao taga-iman ng kasipog, jahaba mafihi. Maig na yung katan, karayawan habaran niya. Sababin iman, upamakun kahoy, gamot sing kahoy, wala naroon ng gamot, patay. Turayan mga tuwan. Yadto yung biyayta katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na. Dahil nga sabab yan, naasubo man si mga ngasubo. Dahil nga mga kaasawahan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inatan yung tungod pangadatan, inagi nila, ra'su makarimil akhlaq al-haya. Inuhan sin addat mulia, bang uhan imam, bang imam leader. Nakura sin katan pangaddatan, amuning kasipug. Naiga masana to ini mga tuan puntukan sin pangaddatan kasipug. Way sipug pabaran, way sipug papagkahi, way ra sipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyad. Dahil nga sabab yan, kabtangan sin Ali radiyallahu an, apabila laong niya aon hamano siya, hamuk din haupatin ni, kana kamilan. Ing kaunan niya yan laong niya, taujukub. May tataujukub. Nabukon siya abnormal, normal. Apabila wala doon hamukin ni, misan pa siya normal, abnormal. Bukon jukub, aon pagkakapos niya. Uno yan tuan, hayaun yakuduhu. Apabila roon ka na inhamuk ding haupatin ni, inhamuk ding haupat, amo na yung kasipug, mag-lead ka niya pakabuhi sa rayaw-rayaw. Naimbiyaw ni mag-lead at tao pakabuhi marayaw, himarayaw usog, himataud sin, himataud kawasa. Amad tin naghinang nila imam, amad tin hinang nila nakura, mag-uhan sing kabuhi marayaw riya dunya. Natuad tungki mga tuwan. Sabab bang kau maggulal habaran mo hansam, awang pahansam din kayo mo. Bang kau naggulal dayahan, awang parayahan din kayo mo. Bang kau naggulal maingat, awang pamaingat din kayo mo. Turayan, tayo manguda agama. Na, hayaun yakuduhu, kasipug, mag-lead sing kabuhi niya. Bukun ni magnakuri sing kabuhi niya sin niya. Bukun ni mag-lead sing kabuhi niya, biya sin siya buta niya. Dahil nga sababian mga tuan,
Aun pa mong si mga sila nakauna rin kato. Impamungsin sila nakauna rin kato. Kasipog ka mo patuhan. Hindi na ko masipog pabaran mo. Hindi na ko masipog papagkahin mo. Sa inhayop, taka kasipugin ikaw way na. Nakasipog ko patuhan mo. Maita. Apabila naiging kasipog, halawm sin jantong, lam yabka fihi khairun. Faija jahaba minal qalb, lam yabka fihi khairun. Apabila maiging kasipog, dahil nga jantong mo, dahil nga atay mo, falam yabka. Way na makapin karayawan. Pamandu ka kautud anak po. Mamandu ka tuod kita niyo anak po, sinji matuhama sa natuin. Nagsipog-sipog inim mano siya. Naghina-hina inim mano siya. Nagigil-igil inim mano siya. Hisin nagdakyan, tao pa tao buko ni Satan. Ayaw na tudulan. Na. Way makapin karayawan. Tani yung mga tao tayo mangun. Tayo nga sa babian. Inallahu ta'ala nagparman panabi na to. Inagi. Imparman si mahatut si mahap tinggi. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtagipon sadya kau patuhan sa lugay mo buhi. Amurad ting duty mo. Iwan si mga umat mo. Daaka sila, pag nakurai sila, magtag-ipon patuhan sa lugay nila buhi, amuyad ting indyutin. Amad din hinang. Salta, wala tattabi ahwa alladhina kafaru bi ayatina. Ayaw sadya kamu magad. Sin hawa nafsu iwan sin sahwat sin mga sila nagkupur. Tuan ilingkat sin baita kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tak kita nuri pa akaron. Way barakat sin pagkaon nila. Way barakat sin pag-inom nila. Way barakat sin badyo nila. Way barakat sin katan kignot kuhiwal nila. Ya agaran mulka, ya agaran bala, ya agaran musibah. Tayan tuan. Nah, dahil nga sabab yan, nagsabdaw na isin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha wa afdaluha la ilaha illallah. In iman, mataud branches niya. Mataudin sa ngamanangan niya. Sa kawa, in sa taas-taas, in sa rayaw-rayaw, amunain la ilaha illallah. Nasuhon na to kunimbaran na to. Uno yaw, hinang na to kalangan. Hinang na to sa jasiulat habadyo. Hinang na to sa jaliyafal. Nawang biya sa jahad tutuan. Wala imam. Sabab ubos hilapal agarun nimpiag lapal.
Bang naagad impiyag lapalingkatan sa nga manangamagad. Deng mga sangan niya. Al-haya'u minal iman. In kasi po yaon di mabutas sa pag-iman. Tuhan yung mga tuhan lilingon na to'y manot siya babaw sing gumini. Taka kasi pugbay mga sila yaon. Inambo kusog mga 7 gatusin tunang. Tulad nyo. Nah. Wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina. Ayaw ka mo tuod makadha mga sila yadto. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imatatul aja anit tarik minal iman. Inhiig mo makamumula. Immalumi haran lalabayan sintao lalabayan sinhayop. Aula-aula na lalabayan sintao. Pag-iman doon. Nah, kitaan niyo. Mangita-ngita kita niyo mga tuhan. Nah. Banghi pangasubo. Unuin dayaw. Singkasipug. Iwan biadin in kahantang. Bang maghinang. Al-haya'u yuaddi ala fi'lil khairat. Wa tarkis syar. In kasipug mangdahi. Pamabaya kau tuod maghinang pamarayaw. In kasipug mangdahi pa karausan mo tinggalan ingkatan mangi. Turayan tuan. Karausan mo hinanguning katan marayaw. Paganggaw taaning katan marayaw. Biya sinuno. Minali tikad. Itikad marayaw. Hibugit mo nini tikad mangit. Hilalaungan marayaw. Istapon mo nini hilalaungan pamangit. Hinang pamarayaw. Hinangon mo na hinang pamarayaw. Istapon mo na. Tinggalan mo na hinang pamangit. Pakayon mo na inaddat pamarayaw, hikubul mo na buhi inaddat pamangi. Pakusungon mo na impalsugpatan mo, patuhan mo, iwan papagkahi mo, bugtuon mo na impalsugpatan pamangi. Yan bang magparagbusay na? Naunin maksud. Fi'lu ma yasurruk. Hinangon mo yung katan, kakukuyagan, piyakuyag kay mo sinallahu ta'ala. Way po sinalta bang kau nasususa. Way po sinalta bang buko ni kakuyag. Turan yung mga tuwan. Yung maksud yan, fi'lu ma yasurruk. Kasipog, hinangon mo inhikakuyag kay mo. Hinangon mo inikasanyang kay mo. Bang masanyang nakaw, manglamin kaw sing kasanyang.
bangkaw taka asawa pa asawa mo, bangkaw taka anak pa anak mo, bangkaw taka apo pa apo mo, bangkaw taka kampung pa kampung mo, bangkaw taka bagay pa bagay mo. Bihaon, nag-isa-isang tao. Mayta, kuma kalagguan. Kuma kalagguan patao, di kuma kalagguan patuhan. Fi'lu ma yasurruk wa tarku ma yadurruk. Hinangunin, hinangi kakuyag, kaniya sintuhan. Iwan tinggalan nin hinangi kamudarat kaniya. Nah, pangatul-ngatul kamu macam tatu ini. Tubba siya sabi manusia. Hihinangin marayaw, tiyo tubba siya sasabi mangi. Tiyo tubba pa, siya sasabda. Tayan doon. Intanda, wala doon kaning kasipu. Tubba, sasabda. Fi'lu ma yasurru wa tarku ma yadurru. Hinangun niya tuudin ni kasanyang kaniya. Tinggalan niya ing kata ni kamudarat kaniya. Tulayan to. Nah. Uno pa, yung maksud niya. Wa'ataun min ghaira mas'alah. Min ghairi su'al. Mangdihil siya haway pati matayak kaniya. Biha, unakhanga tus tagkay man timayak, uturun ko sa laong nilima mo yan. Paman si mahasut si mahatinggi, wa amma sa'ila pala tanhar. Ada po ni mga sila, mamimihan, ay mo tuod pagamahi, ay mo lagi-lagi ay mo sipug-sipuga. Ay mo painga siru palutuin, misanda kuman kabtangan marayaw. Kaulun ma'rupun sadaka. Palutuin kabtangan marayaw. Magsukul na kau timayak na mong kayo mo. Bukul na kau intimayak mo doon eh. Na. Ataun min ghairi su'alin. Nang dihi siya haway na ngayon kaniya. Tulayan mga tuan. Hamasya na ito hindi mang dihil. Bang wayroon masabot kaniya. Yan yung maksud. Mang dihil kaw hawayroon na ngayon kayo mo. May tayad to. Iingat mo wangindas yung dihilan. Bukon kau magpaingat, ikaw mang dirihil. Sa ingaton mo, yung dirihilan. Sabab liyaway sadya kay mo, aun liyaway kay mo sin nagpapanjari. Indayaw mo, liyaway maun kay mo, bukon dito kanila. Nah. Yan mga tuan. Na, ringa sa babian. Lausin mga sila makahating kasipog na bahagi nagduwa. Inhang kabahagi karya asalipya panjari sintuan intau masipug. Baing sipug. Sali da siya normal, sali da siya abnormal, baing sipugun siya. Biya sinsaw pa ba? Masipug siya. Min kaspil aurat. Masipog siya, kabukisanin aurat niya. Bihaon tuan karantukan hataw, magbukis. Inatutug bang aon lumaway nagbubukis, magbati. Inagail, di tumalus magail, bang aon limaway nagbubukis. Turan niyo mga tuan.
Hambuok. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuok Nabi. Nabi Allah Musa. Kana hayyan syatira. In Nabi Allah Musa bain sipun. La yura min jaldihi syai'un istihya'an min Allah. Way kakitaanmu min jasadihi wa min jildihi. Way kakitaanmu hagin hawabaran niya, hagin paisan niya, biubukisan niya, tiyatampanan niya sadya. Sabab masipug siya. Bayang sipugon siya. Masipug siya pa Allah Ta'ala. Di niya bukisan ng gimpaisan niya, di niya bukisan ng jasad niya. Haputi ka simasa na to ini. Lawakun, haunuba long nin. Kakitaan tayo mga bihain. Biubukisan ng ginhawawaran. Waliyatu billah. Na inhinang si mga tao Banu Israel paajahu piamungan siya simmangi bisarap siya pamangi pakalu hangkan siya law na nagtabon simbaran niya iwan singgim paisan niya sabab aun dun salla. Aun sakit niya. Aun lang na sakit mangi habaran niya yan. Ang kansan na yan di unuhon. Turan niyo mga tuan. Ang pahain way. Bisara nila sa jasad to. Hangkan yan lang niya. Tiyatabunan niya sa jembaran niya, impais niya rin pakita tao. Aulong niya sakit. Tiukulap ka, uno-uno na, masipog siya lang nakakitaan. Turan niyo mga tuan. Na yung kasipog, kari asali yung tao masipog. Al-haya'u masipog siya min kaspi aura. Min kaspi aura. Masipog siya kabukisan. In makasisipog habaran niya. In kanganan aurat habaran na to bukol sa jamin private part yaon. Kataan si makasisipog habaran pagnganan siya aurat. Dahil nga sa babihan, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jija kaniya, wala naghapin hamasan niya, inari, sabda sin junjungan taniyo, alaihi salatu wassalam, pagpahalli ka to. Aun gumuwa, di misan sila, mawa na kulong na aun gumuwa, kasyatun ariyat. Nagbabadyo sa biya da sin naghubo. Yari na mga tuan. Kasuban sintaw pakayon, kasuban sintaw lilingon. Ang pantalon sintaw biyawon, mamili isan, liison yung pantalon. Liliis. Napapakating kuan turan yung mga tuan. Naim mga sila yan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di misan sila pahamutun sin surga. Ato mo yung mamila na mahamut. Sab marayaw, intakala na mahamut, mahamut. Dahil sila yan, di misan pahamutun sin surga. Maita, way sipug. Nagbakadyo sa inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya da sinoy badyo.
Yadto'y hambuok kasipug. Inambuk kasipug pag-iman. Biyasin, yamtani'ul muslim min fi'lil muharramat. Min fi'lil muharramat. Khawfan min Allah. Kasipug pag-iman. Tinggalan si manusia, di siya to diminang sinununo na haram, sinununo na maksiat. May tayad to. Karena buka niya hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga tao takakasipog. Turan niyo mga tuan, biya din ng kahalan na to biyaw. Na. Laong si mga sila tao makahati. In alamat sin atay sin taubuhi. Atawa min deng mga alamat in atay sin tao. Marayaw siya. Quwwatul haya. Makusog in kasipug ni. Bukon malamay kasipug ni. Ang painhamasa na to ini, bukon da makusog, bukon da malamba. May ta bukon da makusog, bukon da isab malamba. Sabab wala paron kanila yung kasipug. Naguno sadya, nagsipug sadya, manipug sadya. Bangaw nakasipug, ada kala malamba. Ang payanway, manipug sadya. Sipugon niya sadya. Salta kukan na yung kaibanan, bang niya masipug. In bakay niya, in pagkahin niya, in lawlasya niya, in tawalawm singkauman niya. Makuyag siya. Na, alamat, inatay niya yadto, bukon marayaw. Na. Qillatul haya. In alamat isab, sinintao yan, nagkakangin atay niya, amo na yung tao, tiyo tuod in kasipug niya. Bukun ni sa buhay, tiyo sadya. Na. Dahil nga sa biyad tutay mangud na mo. Mangliling kita niyo marayaw. Sabab, in kahalan na to, hamasa na to ini, lain. Makahanggaw. Makabuga. Dahil nga sa babian, impamung si mga sila, panday-panday kala pag-aarama, maingat sa Quran, iwan hadis. May ta sila maingat, iuro nila ingat si mga nakauna. Al-maasi, impagmaksiyad, tujhibul haya. Makapaig sing kasipug. Uno-uno na hinang maksiat asiwi karakula ka, mag-inut-inut na miging kasipug. Dahil nga sa babian, aon ang usog, hadaman sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam Madina. Niyadto kaniya. Inna rajulan qala ya Rasulullah. Inamukusog ini, naghilalaungan siya. Hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laway rin nga pangaso. Laway rin nga pagpangindo. Inagin niya ya Rasulullah. Aw sini. Wasihati ako atau advice ako. Ampay masa na to ini, kulangin niya do. Nain sila. Ya Rasulullah, patumtuma ako. Wasihati ako.
lilinga ako bang uning kulang ka ako. Ampain kamasa na to ini, misang kulang, cukup puno siya. Nah. Fakala sallallahu alaihi wasallam, usika, magwasihat ako kay mo, mag-advise ako kay mo. Sa ini ni ka-advise ko kay mo. Usika an tastahiya min Allah. Ini kawasihat ko kay mo, ini ka-advise ko kay mo, kasipog sadya ka pa Allah Ta'ala. Turayan to. Kasipog sadya ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirri wal alam, harwa kahalan, kasipog sadya ka pa Tuhan mo, harwa kahalan. Hakatampalan, iwan hakasipukan. Turayan to. Amad tini-advise si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwasihat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hananga tao miyon kaniya, dahon lutoon niya magbalik pakauman niya. Yan mga tuwan. Nah. Hambuk imam. Imam miya makad sing kabayaan sin Tuhan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, aun kabtangan niya. Al-haya'u aslu kulli khairin. In kasipuglaw niya, puunan, iwan usulan, singkatan sa barang singkarayawan. Wa jihabuhu jihabul khairi ajma'ihi. Nabangyad to timutog doon kaniya in kasipug. Mahut. Upamakun kahoy, in kahoy yaon, jati, misan patay, di maus-uslo karon. Bukon siya dap-dap, in dap-dap, bundal matunog siya, sa kawa lunos. Turayan to. Na, apabila lang niya naig, apabila mig din kaniya, miging katan karayawan. Miging katan sa barang karayawan. Bang minig din sa barang karayawan, ing gumanti sa barang isabsing kangian. Tayan tayo mangud na mo. Kabtangan sin Umar ibn Abdul Aziz. 2 tahun iwan tunga na marinta siya, napahatunin hula. Unin formula piyakay niya, unin strategy piyakay niya, nagtali siya way. Piyakay niya sa jemparman sintuhan iwan sinadis sinabi, haupo na. Wala isab na eliminate miskin. Sa gimam gaming kamiskin. Ang miskin ama sa nato ini lutangon pasintaw matawdsin. Lutangon. Yung miskin. Na. Uning kabtangan sin Umar ibn Abdul Aziz. Al-haya'u huwa ad-dinu kulluh. Ing kasipug pag-aka makataan. Dahil nga sababian bangway na kasipug sintao na iging pag-aka man niya. Kulliyan, walay sa jud'iyan. Bang naiging kasipug, naiging pag-aka.
aturan niyo ang mga tuan. Nalilingon na tiniwal sinanakapo na to biyahon. Usog babae, budyang, iwan subo, lilingon na. Bang biyadin in dagbus siniwal. Hiwal taka kasi po. Na. Kaya nga sababihan mga katawtay manguran, mga anak po na mo, aun beta sinambok sahabat sin Nabi. Abi Ayyub al-Ansari. Hinakin niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis. Upat lang na rin ang mga sunnat sing kanabihan. Papasinguran ka to. Sa tapiang hindo nila ka to. Inupatin ni. Bang natuhin ang inupatin ni. Sutsi kita ni upatuhan. Malano kita ni dunya. Wayroon malumni. Sabab impiburit cintuhan sutsi iwan malano. Naupat lang na sunat sing kanabihan iwan karasulan. Piyang hindo nila kataan, kauman nila. Si Kaisa, an nikah, mag-asawa. Bukon zina. Dahil sabihan, sabda sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati. Yung pagtiyaw niya, hindi nga sunnat ko. Nahisiyo-siyo, hindi himinang sinsunnat ko yan, bukon siya lamod ka ko. Sabab, bukon nikah, jina. Injina mulka musibarakula. Innika nikmat barakat. Ayan to. Hambuk ding haupat. Hikarwa at taattur. Manghamut-hamut. Tuan, intaw biyahon bang mangluruk, may bihan hamut. Sa bang pamasjid, ordinary lang na mahamut. Magsuka ka usab simbaho, bukon dumayaw, magsuka ka. Sa ordinary, pagkayon. Amin tao mag-alupi wan tao, mga umawila na kasturi, mami sila. Sa amin umalup sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sa bahayang. Ipanghilumi sa bising kaiwanan. Magsukay kaiwanan sa bukong sila biyaksa. Imaksud dito kasutsihan. Ini kato asyiwak. Sunat sing kanabian hindo kato maglano sinipon. Inamasa na to ini, nagpakaha sinipon. Biya naragbos basi, inipon sintaw. Nasunog si mama. Na. Inadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asukka ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Bang sadya laong niya. Di hikahunit, ha umat ko. Ang pari hikahunit. Daakon ko sila maglano sinipon hatiap-tiap magsambahayan. Bukon hawak to nagsasambahayan. Na. Turayan tuan. Sabab intaw malingkatin ipon, misan siya mangiusog, malingkat na siya. Turayan. Na ini kaupat, amo na yung pangadyan na to. Ini kaupat, sunnat sing kanabihan, al-hayao, amo na in kasipug. Bahing sipugon sila. Yung nabi na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masipug pa rin simbudyang. Na yung budyang biyahon, uno na yung kasipugan nila. Dahil nga sababihan mga katawtay manguran, na umalup kita niyo pakabayaan sin Allah Ta'ala, ba't yari kita niyo hamasa sa taud-taud musiba
sa taud-taud ini di matukato taniw alamat sin mataud hinang nato wala kimugdan bang aw musiba ri matu. Na mura-murahan patubtubon namo didto ini pakayon nato ing kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala bang nato napakayon bihad turagbos tanto bang sipugon kita ni pabaran nato bang sipugon kita ni papagkahin nato bang mawihad tinhantang inggapi taniw Tuhan into mabangkato taniw Tuhan magkagunahan kita niyo tatabangan ding Tuhan di na kita niyo magkagunahan tabangon ding tao nagtabang bihaon pagkonsum maghiluhala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.